Ranwat niya silay silisa kayo paran kauno riya kitriya payo. O ranwat uyaran karyawan uya kupur choror yume kabina call pwede karabekan masansaler nan communication. Amona tayo ban katla mo tayo men pagkakailan kat tayo men pagkawan paron pares ang kakulian tayo tiyolo. Kailangan ko, Mr. Speaker, dahil kuburew pa na, at kuburew law ipan baruan sansan. O maing samat kot, nakat na lang, o bilwasa koros, o ren sa bulmarkan, nakasamoyer sa bulmar yeroso. Kailangan nir, pwede kisakisen maunot pahir ka dyan, Katski yang amanaman kit. Aba pali yang kit jaga kelail o kono di mesang marain kabon ranut. Maing samat ko labalap seperti pusen paduan sakrata mun at pantolanan at sumal pugokan. Sura magot jaga paduan huya ligin kamui mat kelo kaborobor. Wasagoros Ansu korus ni me korus. Sebagai keluar kalangan pernah sabun mar ngarin kamarain. Wan yang git dan dogan ranwat. Wan kaket ki yang git melelei wana bekma. Kuram kalangan dan poitara naman git. Ninduan bepengir kajen muangi makoneng dan marain ranwat. Kaitar sakradawat pan kubur maing samu kajen sabun man kita. Sewiyaki yau sakradaban kuburamoy ni maran sabul Maria-ros Jesus Christ at kaon son darason komor son labalap. Amen. Kalangan Senator Perez, tawan paron Perez. Kalangan ng Senator Gok, tayo kakakatlan ang sabul matay wiyakpur. O ipan patuan Home Chief Clerk and patulang ng roll call. Senator Abram. Emay. Senator Kiko Abis Jr. Senator Isaac Artui. Hey. Senator Ricky Carl. Emay. Senator Sonse A. Edgar. Nay. Senator Wilfred H. Edmund. Uy. Senator Bill E. Edward. Nay. Senator Stevie J. Edwin. Emay. Senator Aurelio P. Joab. Senator Alfred Senlatore. Pagkamatman. Senator Jenny L. Laben. Nay. Senator Edgar W. Liganet. Senator Tembites Walwi. Emay. Senator Benjamin H. Ludwig. Senator Makari Miguel. Senator Erlyn S. Movic. Senator Kelvin G. Net. Senator Nelbert A. Perez. Amen. Senator Dionisio E. Simon. Hey. Senator Mitaroy Simina. Emay. Senator Francisco Sinram. Emay. Nay, Mr. Speaker. Ay Quorum, Mr. Speaker. kalangan chancel magtay sa bulman ko quorum. Amona tayo man katla mo tayo. Ay rail kan mesurbat yang tayo. Record and reflect mara excuse ang kuburan ranwat. Pagya tayo sa bulman ko quorum. Kung tayo man katla na uya kubur. Mauli may kuburoya po yung kakulian tayo tiyo ya sa bulman tayo sa karatan. Kapyong Mailal sa karan Mexico kapyong lap ang kuburan na nilap. Sama tayo kaon na kod. Sa karan walap ang kuburan na raksoko. Walap ang kuburan isyoko. Wawan ko sa bulmarlikan ko. Nanalang ko na ang kaniyay ko. Wow tororo labalap kay tikoros nan palian tiyak. Momocho government. National, state, or local government.
Pilimen waun ki Kabinet Pompey Honorable Stevenson Joseph, Karyawan Kabinet Honorable Francisco Yohanis, Siongko Pung Labalap Honorable Nelson Joseph, o yang amoy Siongko Pungan Koros, Saksit waun ki Senator Kan Koros, Medal Floor Leader, Senator Kan Koros, o lang-lang kasampalakan, lang-lang Samuro, Oloiso, Chariso, Sumasakan, o labalabkan Koros, nan Balian Tiak, Momocho Government, nan Chamberwood, o mon Pompey Koros, pon kalapot, pon tagapaypaykan, o nan waykan masdigan Pompey. Rakat, o iman pagkaktayan na neopenanan, uyakupur toror, kalimawat, o kutailan kagan katlamotay, liman po na sa floor leader, pon kakalwag tayo nan uyakupur. Kalangan Mang Speaker, uni ban yang sakar kam gubura jungal sakratan kay poni kapeng kay poni awon kak pacang sabul memem pe dier nan wewe o saksit jungal ngon kamui on gemelel honorable member kan korus ibil jungalen ko awon rail kan me pacang child nan kalari me sing ranwat o rail kan korus me yang child nan men kapesekan. Mang Mr. Speaker, imen nuaw pagi jalan kak suspend order of business o ketiang ban miscellaneous. Karyaman. Jangan salah mau kamagut sang floor leader, pergi amia karyaman pen kamaguto, imen pergi Thailand sabal tiang nembe isak isu ye retoro. Traigat kerja bon nembe isak isu retoro kamu floor leader. Kalangan Speaker kasabali jungal sekarang wow. Speaker essential nan sapul memui masanan retan me sangut me jibena ko sonti en ranwat ye kapna me lupuri ria pueki ansho aimen weta kamagito peki jalan kak sapul man ki ran riau o ngapul pen special session with Bakriaman. Karyaman. Pagpagtar o karyaman, uyakupur toror wat makabina call, and ray ran riau, ye ran wat o lakap, koros mautung kamagito, masani ye, uang masani so, Point of information, Speaker. masan pe kamu Senator Perez. Kalangan, Mr. Speaker. Monay ban yang pada ay tungal sakratan kapeng wow dan kuburan sampai kuat labalap. Jadi kuburan masansal lain nama child chorus. Mohon kamu Speaker. Floor o Ray honorable members chorus. Kami men paruan child sapia rayo. Ranwat rang keriau rogi. Nai day bang kamanala day ban piti ranwat i tungal kalabak. Kalam, Mr. Speaker. Dahil kumalma,
Baler o essential mesabul material wewe pene eletar me yei kupuran legislature uya kupur toror wat makabina call metapta rayo pani titi lakap me wewe keran shilu o maksudnya me uang ai pan entertain motion me mia koros me utung kamagito masani yei uang masani show kamagit paitar o sabul material uya kupur toror yumet makabina call ray keran shilu metapta rayo pani titi lakap. Speaker. Kami Senator Perez. Kelangan Speaker. Tubi submodal ketin ranwat. Ada net woman ay man badon. Na tagama komgak. Tadong ki submodal rule call of the house. Submodal position ranwat thailand kap kanagailan nusyak. Amoy tamisan salasang Senator Perez sa kasampal kawait masan salasang Perez pwede katrail mete equilimen o maamen pan katta te patrota sang katwat akatay pan sila korum. Pwede irawa kasampal ay men peki uli anti-melel option speaker o peki rin Senator kang trailan kat o siyang napaliyala irakan magkatail pan masa ni Patrolman Ranwat kalangan floor leader Kalangan Speaker Ejungal Siron Wau Sapal. Speaker ibilaw sekarang membuat kesempatan buat pegik jalan kak Sapali kalantar o corok talapan order of the day yo apali standing committee reports. Kariaman. Isang salamau kamagit memie koros mautung kamaguto masani yei uang masani show kamagit paitar uktai kat pan order of the day yei standing committee report oi pan ponase chief clerk Standing committee report ng basis actual line raise a payu mepet floor motion relating to governor communication number 2 sa walu line raise a payu sang Somni Committee on Judiciary and Governmental Operations. Chancel me report pan report isang committee in Chayanko karate pan ponase chairman and Chayanko Senator Perez. Kalangan ko, Mr. Speaker. Iban Baron Pezapali, John Secretary, wow, me. Obils, John Gian so Mauset, so Victoria Israel can with TV yang Samurai social media radio. Obil ka Samurai long and Samurai Yakupur Ranwat. Mr. Speaker, man Baron, Kamagit Thailand Kachin and Masan by standing come to report number sector level research by Sabulman Gita. Mia kariaman pan kamagito. Kariaman. Isang salamau kamagit masan salasan chairman and Chayanko katrailan katiyan at masan pan standing committee report ng basis aktual level research payu o pwede mia kariaman pa pan ponase harus mautung kamagito masan yei uang masan iso kamagit paita taikat dan masan pa mia masan pan report chairman and Chayanko. Kalangan ko, Mr. Speaker. Iban Baron Tata, Committee and Chain ko. O Zabiyata, Abese report what ibil kamela mesan salvan kuburkan koros pagyan na basanger iriset tuawan July. Mr. Speaker, Niaralab, kami Zabiyata sa material report on Ranwat, and Gaksan Salon Ban kuburkan yay history and governor communication may tanto naman onan malwat onan balikayo. Dari yan gagtaw di siyang met and Gaksan Salon sa modal pasan ko sunat o sa todo may ruwase may ititakan udan banale advice and consent and legislature o bilmiye wasagay me ebaroan approve. Dari ngiral kadiyong nan wiya panatawad committee awalilar palikayo
advise Cabinet and reconsider nomination Sansan and Common Communication number Wisak Walo, Wisak Payu. Me Purang Kaburu Malwat or reassign and committee and change. Ranwat Sansan and Samurai Calendar Mudailvan Ketiang and Yevan Paligariao, Ye consent, Yedailvan Ususki documentation and report. Mr. Speaker, when ka koralap committee patoyangan nan tutong kay o robots me kasaleta kapur-purlan na many minutes kabilan consider kita touch the standing of the report number is Isaac Lebenial Brisapayo. Eroranwat mobile committee purang kapureto Induan motion yung uyawita July Isaac Lamau Isaac Payo kapureto te kongonga committee and check communication o nabiluya eu kisian karaban sa model special what mensanjal nan sa kabina communication dan bahwa gawin siya kundo level niya Isaac Payo item silu A Yimak child kecian and robot pansawat. Mr. Speaker, committee para one trigger executive year communication what do one elect na niya. O kapureto pa ang kupramoy pagtalan ka check o kapaliin in doon documentation and committee masanjan nan alisilu bagi karakter na nominee suaran ki sang ni public hearing o testimony kan niya o kapatayang record kan ang Department of Public Safety. Email ada committee pada one report kerawat kedayan sabun kita report wat niya recommend Thailand there kamu tang tinaman. I met niyarlap kalangan Mr. Speaker. Mawar sang Chairman NJN ko magpurin po na sama Senator Edwin. Senator Edwin. Kalangan Speaker ay tunggal wa melwan kan kami. Third Leader Honorable Member kan o Israel kan may ang patrang trial minsan ranat melel officer kan may ang patrang trial minsan ranat. O Mr. Speaker kayo iman kabingkiyang kami din chain ko ong committee report में पाता मोटा ऐलान से वो मोइन में अगर मैं ये मोइन ताम एसेंशियल मोटा ऐलान से वो मोटामी ये में नाले थी एसेंशियल मो में ये रहेगा ही में मोइन ले yang recommendation यो में पाता ना report वो ऐसे तो essential o karyao essential mo me nominee me no abil shoto mo yang an show boy mamia ire ka me uya ire sa pa ire me to ka yi an ka wa kara be kan so ngoni ire kan me parata me kara yang pepe me o me ran committee ren recommend puan kakan uya pugo. Moin tami patuan kasampal ki mayai trustworthiness dikilik ong officerman and kak and uya pugo wat. Moimin patuan ma isu pan sabung nan report wat abil kasaleta me mana government de lanso me patuan do ti sang nan puko elella captain
police captain in department kolkolje songon ligilik koporopor koros me committee side nan baliriau me toka officer man soto wasakis me batawan kawala ko senet soto wasakis me kita nan molen kopung o maireu me sensal nan report what me pan alayang mana government pan recommendation you me toka me i pan momen met Sudah me report you sang police commission me leltong me tilsansal nan report what me kagatan kasaleta me mia karab Thailand te kasulugi wan mia ran mana government me bilelang me suspension to whatever me angkara ke yang main tegak main kasawi o mia wasagis me koboroporo ligo all main tami batawan kasambal ki main tame batomo Thailand sowat mo imente en kakan kisine isang tama mia en kakan mo yang namini meno en kakan patomon committee en kak Philippine patowanta dekat kita ya kawawa ong tama ni eri I kasampal ki po ki melel me mo in kabina side nan sabul me Sindiko wong me itan nomination what me kabina miya ire ka ime abo sudah specific wong ire kan PPM uyaki issue murenara wo bene nomination what uyawita o imen batawan kamelel menianso nomination kan uyawita o patroto mon legislature what we are vetting process yo o imulan yang sama data nan supplement kapna communication wa ko boroboren kapna namini menet ko borobor ke me gak tatong ke mentada mo main miaksin ire kai me o ngi irawo ki paneya o essentialem kapna me rabugat o main mie kawit kai me bangga kan essential bangga kasaleta me mana government koneng an uya ko ai met me men share Ang speaker mo I judono gitar ke uya banta tokot I kamelele me mo ina koneng ana kisne isang mat en ka kan niya testimony ni Rail Officer kan yang agi bela testimony nominee en ka central taimet me men patawan kasalar kalangan speaker Mawar Senator Aduna magpure to na chama Senator Atuya. Kalangan ko promo Mr. Speaker. Yun bajang sakratan kaping bang puranalin anilap melalu bajang sa bulong sakratakan masan saler nilang on gun komi melal floor yang honorable members karus na bajang tay implement bajang Senator Steve Edwin o uya sakratan kaping labong kamdian cian ko melal robot masan sal pero kuen robot inanan kasaleta uya bentatok an kamitia me ibajoan minyang pajeng masan panirawat ong mapit karakter I kasampal ki ira mapit karakter buktail danon jangalanan karakter karakter mo muna jeban define bangkak mia wewe jojo mia aramas maka karakter me kagaja not intended kagaja minimo map ni uya benung tanta talk melel kagaja soja en uya talk rime imin sair melel nane e pajuan watak robota isun karakter namini memia aime imin bil kasaleta puen uya iron kupure yo
karakter cai harus mangiyar ma case jojo me miat me bit karakter jojo ko tru bagi sansal me aramasaman kak uya bene tatongkan uya bene mo kitkan kak mia ap uya ben utan tatok me ban tolang lale kak cha socha me dari ime I kamele le me kijal denon jangalan ng karakter namin kalangan ime min sakar kita pajang irekan Ria cuma senapan kubri bampu ni cuma Senator Edmund. Kailangan Speaker, muni pa yang paco kumin pacang sekarang wakan makamutiang kiyar ulian dia mumutwat seperti nan mo litungal sekarang wakan kami lower o honorable members kan koros so irekan med pacang kan nan jumper wat kaiten banyang paco kaiten te atlim yayo perien telah name iminyang kapungki kamti robot mere patungan long nok tail karkatim pil nan robot wot bila nana ka pungla pa may span sa pungala namin minute ya chief of police alel chief su captain o tama kayo ka sampal tamtaman last chapin namni patolong Mia support net kay isang public safety point to talk yung mas tarpa yung marasain me rail uchung namni po ang kakuyap ko ni suka mele mo tayo para ba karakter na ramasaman tama yung ay kartu patawan tamasan tama kayong kasampal may kamele na aramas man kakuyap ko वो सपोर्ट नहीं kan ये तरपा ये बात तो रहा चाइल्ड मेरा इल्ले लॉबस्टर सिया kan sama mesain kue kera ucung puan kak yang uyap ko mampura kaitan juga camping kita tak mau kecailan dia di ko melen betok tang me duk likin kalapan sumung tay pangkin pukatan namnika na kin wow mo cai kinan ki piltua ta namni men ma wow mo cailan ki cai tanu kawala namin minute pil Totoo kiyang paluwat, sumpar si Lisa kuno. Ito ko sa uyap ko, totoo ko ulit tomat. Kailan, wow, karakitan, kailan, tula totoo ko, tama kinuyawi, kailan Isus. Kunangan mo titatak, pagin, wow, kailan tulaw, Isuski, namniman. Salamat. Salamat sa Senator Edmund. Mag-prem po na sama Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, i-mention ko abali kay namoyagan te pikasalgan mamisang Edwin uralgan patroyer. Mr. Speaker, Engak sanjal bahan kuburagan koros o me robot wot oralap o ijongan robot I oralap po egtail mamasani aramasaman mamahur imen real egiyang amodot me ito kamatuwat magan kiyang kaula Israel lugotogan koros Magano mohon committee, pag kasanjala yang rail, totoo kasambol, mapit nomini, mayroon makasambol. Even kami alam, moin, ele, pekasalgan miye, may leta, Israel ko masabulman ko, Israel, proyang katarobo, standing kam robot, na bapay sa kayo, lepenyal, risak pahay. Sansal, la robot wat representan leta committee corporate namani minute ran kamera and gak reconsider shiraban parawan detail and gak sansal jabang gubramoil manian sama committee paroyang nan robrok kan sansal me regard kan mesang
Public Safety Rail Tamper. Tagorus Mangi Yamaman personal file, urgent file. Tamagayon Kotamur, Imagin Triang. Udama Nanagan, I will shoot me an unrecord. Kamiti Parawan Tola, or will Songan Gak Kisang file personnel. Will Obsin Kabana, Jiang Mong Committee, or advice Randa Vakita Taro. Ang lugato nominee, Mr. Speaker, the committee have around TRL findings for us. Shudana na lugato nominee. Nominee siya kasaleta e nanan with the toko. Ang bangka ko katala songkan me. Committee tiaratam me still ongoing. O obsing kabna men siya wiya kakeleven. Robots kan misang police commission na assign ng AG's office and gagtora lalo o kanagala. Mr. Speaker, mga po sito may ako tiyaka kuya yung robots. And gag sansal pan kuburgan. Robot po kat mga orichik. Ikarban committee attach sa mga robot na onwards. Standing committee robot na may paisa kayo, sabi niya risak pa yun. Ibaruan me allow to the water. Ibil baruan me Mia Ranapen Chon Committee Rengag yang check record. Record pugat provided yang Chon Committee. We baruan yang rail, Puegi Epit Aramas, Judan and attached report. Some pugat near a bansable mangita. About yellow public record. Railgun and Benpil Masani record Kanamie, the committee site non robot wood. Essential. Kaya megot makamati fabricate. Abo yet tipson the tong kay me office we gologol the runward. When kair repeat character, when choice of word ime miyan sa word. Magdaiban kotorobo document kan chorus. Ito wala o kawewe karakter me committee baruan. May watak robot me sansal. Aymat, kailangan Mr. Speaker. Mga Senator Perez, ang may kuprempo na siya Senator Latore. Kailangan ko Speaker mo na ngayang pato ay lugato ang purakan kabing hotel dito kailangan. Speaker kong kubura ito kay panuwa ang kakatong sa kulmangun pato tamilang ang kung ang flow ang memperkoros ang regang koros katong kailangan. Speaker iman kabing kita irogan koros ang essential element niya ay tumal music. Essential matatokot kuya tatok kasombal yun tuwan ayang patunan Governor Communication 166-24. Essential pali kampagang koros opolda ro gambawat Misai kiyang opol, may nima loyang kapina kaktogi, taylang kakotiyong pataylang kakapaliyat. Ang mabit report, isisak tuwa uri isak tayo, may masan dokan, essentially ran so yung patula, nan sapul material ko po, ibig mangkabang kiyang kamti, tatoklap, mara, kotiyong patuyong o apaliyat at tatokot. Speaker, may nirokan koros nung essential, may nuyay rokasombal, kung bang kuparakan, uy man sang nagarabokan koros, may patuyong yata kumagot, taylang kakrating timasan pan report. Sisak tuwa lang narisak tayo. Chancel में मेयर कमगतियो मेयर ट्राइलन रटंग ते माचन पेन रिपोर्ट Bachelor माचन पेन रिपोर्ट ट्राइपान पोने से कमगत में chancel sang Senator Latore o मेयर करियमन पेन कमगतो Horos में उठूं कमगतो माचनी ए उवं माचनी शो कमगत पैता Tayo rutong tiyan, masan ng standing come to report ng basisak tuwa o lepanari isak payo. Karos mautong tayo sa bulman kita, report ng isisak tuwa o lepanari isak payo, masan ni uwang, masan ni show. Sansal may report ng basisak tuwa o lepanari isak payo, alaltar. May ito report? Salam, Mr. Speaker.
Masalah report ay pampuna sa floor leader. Kalangan Speaker, Ejungal Sekarang Wau Sapal, Speaker men pacong nyata kamagito pag jalan kak curo ketiyo apali nan besa kuano nan kalanter. Chansal makamagitiyo miya tayo ng torak tiyan ng basic kuno. Pag iya miya karyaman pang kamagitok tayo katkatiyar po ng basic kuno yay nomination. Chief Clerk. Recommendations per Standing Committee report ng basic actual line raise of tayo. Paan po na sa Chairman and Chayan ko. Kailangan ko, Mr. Speaker, iman baruan kamot dahil nagkakajanan we have an abali ala recommendation and standing committee report and basis actual level na reserve 5. Asan salam kamagut ma san Chairman and Chayan ko koros mautung kamagito masani yay. Huwag masani so kamagut pa ita rukta bangkat yang nan choose and recommendation masansal sang committee. Sansal choose A may aleta report and recommendation committee. Choose so aleta recommendation and report and committee. Taiwan Komal o Taiwan Katiang nanu choose. Leo Cabrayang choose A utungata recommendation in committee. Choose so utungata recommendation in committee. Aler o Chanchal may choose the recommendation matoke Mr. Hermes Edmond when we are board of the Director and Department of Public Safety recommendation and
Mr. Hermes Edmond usus Asia issue at the issue A o show Asia keo. Speaker, Speaker. imen mo yato kamut Thailand tulaw kamanangata. Met dahil Kariyaman. kommal ma miniteo. Sapal, makumayman, we are a motion to we are appeal on and speaker a ruling. Umaygat kilon sa bulmamail appeal. Speaker. Dami man patrawanda sa bulmamail usus masansa long speaker ang suot. Usus Asia keo show uwang report mawawag makataypan recommend nominee apananane Asia kriyaw. Hey. Usus A issue. Isruka ko katala sa bulmamail usus. Ruling and sa bulmatay ko santi na usus Asia kriyaw magan kamanata nominee o kamanala ko sunod. Tay sapal. Tay sapaler on ituan o usus issue A na wewag ranwat tay sutra kamanata Mr. Hermes Edmond panguya Director and Public Safety. Speaker. Tay Speaker. kommal te Kommal. Saya nang kommal tak tay. may pagpag kommal kamu Tay. kamu Kommal Senator te. Edmond Tay. Live. tay live. Kailangan speaker. Kaproyong tinggal sa kartawa. Memuyata motion talangkak reconsider. Nominee. Kariyaman. Tay kommal ma miniteo
Chapale rong nan supplemental wiya kupur rong try kat pan na basic kono miya nomination masala repan phone sa floor leader. Kalangan Speaker men pasawan nuaw kamagut jalan kak coro gitu ya pali nempe isya kisu may miscellaneous. Riyaman. Sansali kamagut yung mayor o karyaman pa miya try kat yer bon nampe isa kisu yay retoror. Kamui Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker, muna iba yang patyo yang kuburamuyo, kuburakan nan wewe tungal sekarang kaping kay buniyo wawan patyo yang sa patyo yan nilang. Tungal one ke floor leader, tungal wow, tutua dabang kuburan Honorable Senator Kang Koros. Lukayang tungal wow ray Kang Koros may patyo yang child may sangarangot. May Mr. Speaker, esansal nan kawit sabon mo kaway do floor leader station word miya sang nilukurin kabina. Pagkar wasan pasan sang station word kabinan kaway irakan me legislator and apali. Ima sansal nan tungal communication o pagkuwan isak wano labni yari isak payo. And sansal me irakan me pitatamoni reprogram nan iranan belima wano legislator wa apaliala reprogram bukat nan kosan natin way pakon isak el lebenyale isak lebenyare isak payo eri kami depan ola beta usin luko puan kak peluang bangku puramuyo lelang kabina. Ong kosanadakan makamanamantar absansal nan tungal sinligo kita napali anan pukat. Padang med ura karwaru me pitapek penmoni ong anan karwarun PUC appointment generator. And dete bangku purakan me kamitin sabul mo kamitin moni yo kamitin public work padengar PUC o option kabina na may sangaran wat o report mayor o paano po ilpasang kayang tis pwede karwarun tatawad ay man pwede kitalan kak apali ranwat o ang watawat kayo kamutang ko sanad mamiya pwede session wat ay panriray kanan riyaw ito nga liyan kaya sa umamang Honorable Speaker Melelin wiya tungal kapung ang rail wulia pen teke pay kan. Wegi ipatawan me kaiten aso koros kenmia sob merakak. Tatang ko bukan kak lelang Israel John Way merapukbukak nan malwat. Ani aso me ruwasin session wat wiyawi. Ako magding sob wiyawi nan wikat eri patiang kuburami o kuburakan koros wiya tungal kaping ang Senator Edwin Senator Ludwig o Senator Likanet Senator Abis o Senator Leben kaya ko na nga rin yang patiang kapinanan kamagding sob magmagit o bang masal sang pumpiran wad apo eger wasin kabina makawai tata session word ada sudah kak padang kesempal ki rawat dan sansal puegi orang nak kata ya lah puegi depan mi kasih pen arai ban yang pada pun sop arab sudah kak puegi session me chapteran word ban musak lalakap padang med main Mr. Speaker imen piltungalan ki ang sumaw wagi anan karwarun kamagdin mo ni me sansal nan en kabinet tungal siluko wiya ben tatawad niya kan magadutan kamutan ko senat kanyang to wen ka kawait legislature ang ko senatakan me anane en apel wen ka itan kawait den kabina sansal me kawit koros niya lalato sudah kamu mau tangko senen yang itu
Rupuega met my Mr. Speaker, Oanan Karwaru Mamie. I mean, we had the floor motion, and kak Mia Karorong Karwaru, you Morinsa was Kulakewalep. Me Committee in Finance, Panakar, Kamban Moni, Kariyaman. Office in Budget. When Sansan Nan Karorong ki song chorus me Kamanamantara Puya Pepe, Puki Kawaitin, Director, the Kawaitin Kabina, on Kamuket Pen Moni. I met meeting on Vivian Mon and Retoro with my speaker Kalangan. Mayor Kamagatyu, Committee in Finance and Koronga Palikan, Masan Saler, Upugia Mia Kariaman Bay, Pan Ponase, Koros Motung Kamaguto, Masani A. Uong, Masani Show, Kamagut Paitar, or Committee in Moni, Pan Koronga Palikan, Masan Sal, Budget, or Director and Treasury, Morin Shawash, at Clock Ewalep, Nituanayaleti. Miete, point of privilege, Komi, Senator Latore. Saya kot-kot paano katuro. Hey, Kailangan speaker mo na ibang parto ay bil. Tungol sakar wow sa bal bang promi on the floor honorable senator Camille biwong ki relkan patong terang. Speaker ano raturo man patawanda Governor Communication number of Kilmesak Limau labi na risak tayo may pilpakataryonger sabon mo miyabis kupil nene yonger nan pox kan me pilpakapag toton sa was may lalong rail kan yung pumpi may patapatu away maui mapit mokit so kasik pa yung parang rail melil may pumpi kan patapatu away o sintarabo pilpakatartong o singkapna pilkatartong sabon mo miyabis o kanene ay man patungan nuwaw kapil pakit toton Speaker, tayo komal di. Angka komiyang kakasain kamti Taga komal. yaw angka abali irawat. Speaker, tayo komal mas. nama Kupura, Senator Latoro Kom Kupura. Right, Kamalma.
Try kat pa ni retoro ro ban ponas floor leader. Kalangan Speaker Kesapali jungal sekarang wow Speaker kong kubura iban chor peranca juang Chairman in Finance. Floor leader yield floor of Chairman and Finance Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker bagi bangpuran jungalan kaya sumau. Kalangan yung floor leader bagi amateur parancat puyen kak. Padang kumuna mo melel ninduan wo bere magday sa bulman kaya nan kamal. Ay tungal wasabal bang kupurakan kores sipilmen dugaya ngay tungal wow dirailkan mobil padang kaya nan kalori. May Mr. Speaker ninduan wo bere magday sa bulman kaya nan madalan kamal. Imen wow karakara kamagid malwad. Yan kak withdraw kamadang ko sa net number LB number obligay sa kuno laban niya resak tayo o place nan calendar. Pero kariyaman. Chancellor mo kamaguto koros mo utung kamaguto masani ay. Uwa masani show kamagut paitar. Miadra retoro kami Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wasapal ban ko promo yo ban ko purakan koros. Isangan mo dyan, pagdalang ka kapaliyata, kaway din kabina may ruwasadar special session wat, nawaw karakaraki palta sa umakam din moni o kamagad malwat, yan ka withdraw, kamatang ko sa nadobuki sa sulabal niya resak payo, pagkaryaman. Chancellor mo kamaguto, koros mo utung kamaguto, masani ay, huwag masani show, kamagut paitar, o sansal makamagut riyaw paitar, o patpatromon, mamotan siya. Kamu floor leader. Point of privilege, Speaker. Kupurin po na sama Senator Perez. Kamu Senator Perez. Kalangan, Mr. Speaker, ipatuan me sa maray lansyo kasambon. Imen patuan pagita dahil poyak magsinansyo kiso dahil po na si Ray Lol kasambon kayo mayang dahil nan kalari. Kayo man baruan ulian tingay yung nanapas o pagi. Dahil nagkakpo na siya kama all kasambal man and Wayne kiti. So kiti, yaw lapo-lapon. May bil ko lang Mr. Speaker. Kailangan, Mr. Speaker, bilman baruan pada look o floor o padawan pagitag dahil bilpo na siya all kasambal kay yang dahil mahil kubura iban momon palamoy apso kumay goros kasambal yay coach matrinim menin change of Elias all riyaman me patreng ra I paron manugalar lang kasambal all kasambal riyaman Israel me paanuot matagak pil para second rail wala palan lapon. Kailangan Senator Perez, may other point of privilege. Masyo answer what I want to po na sa floor leader. Speaker nuwa men pajuan uyata kamaguto pagik challenge. Chorok talapan pil calendar ng basic tayo. Kariyaman. Tansal kamaguto, pagkiyamiya karyaman ba, iban patrawan, trailan chorok talapan ng basic payo, yay pil calendar. Try kat bon pil calendar, o iban po na sa floor leader. Speaker ibilew sa karamot ko siyang balwa jo pagik challenge ka kuya kubur ki kamatan ko senat ebgui sa kwanaw labenyal risak payo wong watawat kayo. Kariyaman. Mahal ko pre po na sa o muna tayo ba address bill po ka, timan pagik tayo place, kamamatan ko sa net, ebgui sa kwanaw, o ebgui sa kisyu, paan sa bulman tayo bill calendar. Makaros pleasure, kamamatan ko sa net, paan sa bulman tayo bill calendar, mahal ko pre po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number FPA sa Kunula and Reset Tayo, Bill for an Act, amending still na number 10L-139-23,
the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024 and for other purposes. Only watawat kayo. Po na sa floor leader. Kalangan Speaker, musinin uya gubur ke LP sa kuano lebenyal risak tayo. Kariyaman. Saan sa lamang ako maguto, koros mautung ka maguto, masa niyay, huwa masa ni show, pwede ka maguto, pwede raktay kat nan masa na ba, miya masa na ba, Chairman and Moni. Kailangan may Mr. Speaker, ay tungalwa sa palbang kupuromi, ay tungalwa, 122 adaban. Kupuran, Honorable Senator Kan Koros, ipilman pati ang kupurakan o kasamo wan ki. So kuti mapati ang kecil, kos madelinim, men wuliya be, nan menintian sabun madelinim, mohol kasambal riaman mapati ang wuliya be Elias. Niyaralap may Mr. Speaker, kamotang ko sa network, sabun mo kamitin mo ni kapitolong buwan na pali kawit may patonan sabun man kabina sinluko malug warrior session choror what melel nembe issue may patawan proposed budget reprogramming for project management unit transmittal dated July sa gisu sainsal me appointment office what pilginagis choror sang appointment budget nan sa material CPA on kambakan Project Management Unit, muna magnapali kaniyang apolto pan kawaitin siyam ko ninduan na tayo kamanala morning compact. Office what kamanamantaan muna mawiyawiyang aganapolto ninduan grant. Grant mga pali personnel lalataran what agis pantasang tame kabinakasik o kawit kumalwat. Imakarayang pagbagwat wan moni yu mapadpado ni wan tala limenan samahan kak patosang pan all others o patolaw apali iray chon da tangkay moni wat sarabana polran wat tenan session wat a payday riyaw meluwat yung chon da tawpukat wan moni mamiya buwan kakapali rail kamanamantaan monuwat pa napali Israel tuwanda tao pukat lel niwan tiyan monuwat September silisat. Pero buwagar wasin kami na mesan saler kamungan ko sa network and kakapali Israel tuwanda tao pukat ay pata sa umakam din moni. Melal kabang ki maluwat yung may tang kami diyan kak withdraw kamungan ko sa network. Pagdailan kak kadiyang o kamanada nuwatawat kayo. Ay kamutan ko sa nadmet o ikamelele me payan kawitin ka pinamasansal ruwa sa session the special session what kalangan may Mr. Speaker. Speaker. Kalangan Moni pan po na siya kamaguto karyaman tayo men pagkita magtayo dan kumal minito. May sa baler o nasa pulmatel wiya kupur o sansal me miya kamagatiyo miya yer taylan rutunguti masa na pen kamutan kusunet apki isak wano leben yar isak payo koros mautung kamagato masa ni uang masa ni show
kamoget paitar tayo jengtian masin pe. Oni tuan wewa pena memiyak tayo ban katlang nan watawat kayu o tayo ban kamanata watawat kayu o kapralang kamiti poran kakan kapratong ketuat lakap o watawat karya. Karos mautung talan kamanata kamotang kusun na tapki sa kuno lebanyari sa payo o kapralang kamiti masani uang masani so kamoget paitar o tayo kamanalar kamotang kusun na tapki sa kuno lebanyari sa payo o kapralang kamiti rangut. Miyato kamotang kusun na Legislature Bill Number FPA Sagisula and Risa Payo Bill for Act. Further amending Stela Number 10L-119-23, the Budget Transmission Act for fiscal year 2024, and Stela Number 10L-139-23, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024, and for other purposes. Unwatawat kayo. floor leader. Speaker Nuwa, Women Pachuan, Yata Kamoto Paki, Mut Kusambal Watchan, Yalamalamki, Matan Kusanet, Application Kishu, Lebenial Rizak Payo, Watawat Kayo. Raymond. Chancellor mau kamoguto koros mautung kamoguto masani uang masani show kamogit paita miye masani be chairman. Kalangan may Mr. Speaker ni sangan momo de itungal wawan tutuwa de ban kupromo yo ban kupurakan koros. Kamotang ko sa nadwat payday nintuan luwasin ka pinamasansal nan item te pali payuan sabon magsinluko pagbaga 1 million point silu malwadan ka kamanata buwan ka kaleta generator cup ang PUC nan kamotang ko sa nadmay sansal ban kupurakan en ka kukitala sa umatahil ko sa nadin budget o patuwan sang one monuwat ban future project Sansal malwat kang kamanatan ang par koras million limaw sang infrastructure sector and compact. Puan ka kapwali anan infrastructure maban para tanan tiyan mon. Eri sang nan million limawat malwat kamanata million riyaw na pali abul banal co-finance project in ATP o national government. When meluwa wagi ay cara na pali ananwat sa mukamidon moni pag malwat and kamanata one monwat on watawat kayo kupupultong committee and report kiyang watawat kariyang kalangan may Speaker. Dahil kat-katan ang masani be mamawar sa chairman and moni ay ban po na si Senator Simon. Kalangan Speaker. Mon me perusai dengan patuan pagkita itu masyarakat. Kal patra sa pulong sakaratan kay puniwakan ng chairman sa Bagot. All bin common floor ana president kan koros. Tugon gi kompil sa kay Bagot. Siguro ay tugon dito kyo napit kamatawat napit generator na kisi pagpaki. Dan nasa din chairman na iskoyang mawame umon poy yung tiksawat tiktiksan tanang niya. आप कहते कि कंसर्न मेट्रोपॉलिटन mo may metropolitan ki pitok essential may miyo kamutan development ko yung mo ni may panya nga kita diagnostic center essential may Pompey na ng road anane tangki yang ko yung alakan kapal Pompey then yalasot kan so may Pompey yung kak insinang mo ki sabes pugat ay kalalabak machine what allowed itar pun ka kapali tame Pompey kasi pera nagkaglalal. Pumasok, imenyang kawit, trailing ko yung na machine yung mapangkat. Apali yanan kan mag-trail kasi trail pangkaglalal. So, ang development kan namin. May muni mag-trail pantola ng diagnostic center. Essential may panmiya, uwan kilailin liyal yung mapananan. Puende kalapun laliyal. Ran bukat essential Bombay may panay na itoto aral tungkol tupsokan, sabal maral tupso nanimkan ukilar punlandia. Hari imen luaw sakar kita pada promoil ma. Yei try pada pali PUC. Sela na paliata me kudu tamia kamo po nga mas Bombay.
Remi men patuan tapa ma mia kasan dio me mia ren kamiti ministry yang patuan tu ipanta mi tu mai sawo. Ai bil men alle semoral kawit ai tungal paba me matrak. I wasame I patuan engkak mia kairta ampalian dial engkak pagpagi tapalban kan pumpai kairong mia sang balaka patuan. Kalangan speaker. Kalangan Senator Simon concern kasambali umoy patroan me committee note magtail pan kamanata o kaprolang committee ay kamelele me utan raman lukato karong PUCO kasabang ben kawait te kalele ba kasambal me chansal chang kamui kamelele me committee bangka kan sabang kamui ong lakap ay Speaker. kamui Senator Perez. Kalam si Speaker. Number one, we had a motion to reject the massive bill. Bagi issue level yang riset paya kabralang Committee Finance dan kabrato report kapatayang. Kariaman. Chancellor mo komagiti umiayar trial supplement kita report amona te ban supplement kita kamutan ko sunet application issue lebenyar isak payu amona te ban supplement kita terjengeti kamutan ko sunet ay men an chancel committee note ira kacambal mesan salah sang Simon o kakeuki yang PUC kacambal wo Koros mautung trial and rejengeti masa ben kamutan ko sunet masa ni o masa ni so kamagat poita tayo rejengetiar masa ben kamutan ko sunet koros mo utung talen kamanata kamutan ko sunet of case kisula benyari isak payu o kapulang kami tu poran report mon karya o kay bisaklan watawat masa ni o masa ni so kamagat poita rok tayo sa Mona taid ban te moni ban bona sa kamagat mamiayer o karyaman pamia aimen bona sa te chairman kan mamia pakair kamui chairman Carl Kalangan may Mr. Speaker itong alwa sa balban kupromi o pan kupurakan koros. Ninduan ay padawanan iratoror kamitin mo ni ban karonga tarak-tarang kampan mo niyo iray ito ang tatangay makinapapali apalban moni kanan kambawat pada yang option kabina o budget kulagay wala branwat ay men pada kami dio lukay yang kupur koros makak padang agtail euban na bugtailan kak mangi bana wasak tay kadian nan tatangkan me kamban moni apa lagi kasantikan koros me kamanamanta sanger malwat kalangan main Mr. Speaker kalangan chancel pakair Masan salah sang chairman o kongong member kan korusin kakyang patrang ni tuan duk mamia. Kami Senator Edward. Lain Honorable Speaker yang cepat yang sekarang wakon ciangat. Dan bagai kita makamiti na RNT pa bercuba na klokwe wala prana cu klokria wala. Alang. El komalma miniteo. Tuan Ayaleti
Oiban pakair ke committee na RNT, pag committee na RNT and trupa na klok e walep pilranwat. Miyato pakair sa chairman kan. Masalah raipan po na siya kamagit mamiyak trailan ko maltisan an uya kupur o sa palpen lakap klok isya. Koros mautung kamagito masan hiyay. Uwa masan isyo kamagit paita rok trail ko malisang uya kupur. Umin pag trailan sa palpen lakap klok isya.